Izvolite. Mikrofon. Dakle, u pitanju su dve lokacije, to je građevinska dozvola za lokaciju u bloku 4 i građevinska dozvola za lokaciju u Urovskoj ulici, odnosno između Diljske i Svrljiške ulice. Što se tiče situacije u bloku 4, to je primer, klasičan škalski primer korupcije ove gradske uprave. Dakle, tamo imamo situaciju da su građani podneli zahtev da se ukine građevinska dozvola. Tu mislim na građane iz stambene zajednice Parijske komune 65, 67 i 69, da se ukine građevinska dozvola koja je izdata 22. marta 2024. godine i koja se odnosi na projekat na katastarskoj parceli 832/7 Ko Novi Beograd, odnosno u ulici Parijske komune 71 do 75. I mislim da ovde uopšte nije rasprava i tema oko toga da li investitor na ovoj lokaciji gradi ili ne gradi u skladu sa građevinskom dozvolom. Poenta ove lokacije i ovog problema jeste što je građevinska dozvola nezakonita. Ona je doneta u jednoj proceduri koja je nezakonita i na osnovu parametara i lokacijskih uslova koji su takođe nezakoniti. Dakle, mi smo imali ovde u 1999. godine još bio detaljni urbanistički plan, postojao je glavni projekat, izdata je građevinska dozvola koja je predvidela izgradnju jednog objekta sa poluukopanom garažom i centrima mesne zajednice. Taj objekat je bio stambeno-poslovni objekat sa lokalima. I onda neko u 2022. i 2023. godini, pored celokupne te dokumentacije, pravi urbanistički projekat na osnovu nezakonitih lokacijskih uslova, pozivajući se na plan generalne regulacije, a sve sa ciljem kako bi investitor povećao parametre i kako bi ta zgrada bila pretvorena iz bruto površine 3000 kvadrata u 6000 kvadrata. Dakle, ovde su pravljeni projekti urbanistički samo da bi on zaradio više para. Dakle, to je klasičan primer korupcije. Sve građevinske dozvole koje su izdate za parcelu, odnosno za lokaciju u bloku 4, su i baziraju se na izmeni građevinske dozvole iz 1999. godine. A ona je predviđala izgradnju jednog objekta na jednoj parceli kao građevinska urbanistička celina. I onda je investitor sadašnji, umesto da je nastavio izgradnju po građevinskoj dozvoli iz 1999. godine, izdistovao njenu izmenu, a nije nastavio izgradnju, nego je srušio objekat. I taj objekat više ne postoji, a dobio izmenu građevinske dozvole. A po zakonu o planiranju izgradnje izmena građevinske dozvole ne može da se daje za objekat koji ne postoji, nego samo za objekat koji je u izgradnji. Dakle, to je prva povreda odredaba zakona o planiranju izgradnje. Dalje, urbanistički projekat na osnovu kojeg je doneta ova građevinska dozvola je apsolutno promenio parametre i sada imamo zgradu sa 6 i više hiljada bruto kvadrata umesto 3000 koliko je bila prema prvobitnoj dozvoli. Zatim, prekršene su odredbe zakona o planiranju izgradnji koje u izgradnji u otvorenom bloku zabranjuju uziđivanje zgrade jednu u drugu. Promeni su parametri udaljenosti između zgrada. Umesto, bilo je predviđeno prema prethodnom projektu 9 metara, sada je razdaljeno od 5,8 do 7 metara. I šta je posledica toga? Zatvorili ste ljudima prozore od zajedničkih prostorija. Zatvorili ste protivpožarni izlaz. Malter i beton je ušao u ventilaciju. Ja moram da kažem da je na prethodnoj sednici gradski urbanista lepo rekao da ta građevinska dozvola nije smela da se desi. I nije smela da se desi. Ali mi sad mora da nađemo, odnosno vi vodite grad, mora da nađete rešenje kako ćete to da rešite. Ako nije smela da se desi, šta dalje? Jedino što možemo da uradimo jeste da zaustavimo te radove. Da bi zaustavili te radove mora da se ukine građevinska dozvola. Skupština grada Beograda po statutu ima pravo da naloži gradskom veću da ono vrši nadzor nad sekretarijatima, nad gradskom upravom, kontrolu zakonitosti i tako dalje i da naloži da se to ukine. A da onaj koji je potpisao tu građevinsku dozvolu snosi odgovornost. Nije prvi put da se grad dogovorio sa investitorom i zamenio parcelu. Ali to što će grad
da košta, to treba da snosi onaj koji je potpisao takvu građevinsku dozvolu, je li tako? Gradski sekretar za urbanizam i građevinske poslove, Marko Kulić, to treba da snosi. Po zakonu o radnim odnosima u državnim organima, on je gradski sekretar, izdao nezakonitu građevinsku dozvolu, druže, odgovaraš ličnom imovinom, je li tako? Hvala.